awang na kawang ba sepsi yang kan bupang ma tani hado ba yasanya libu ninyu ayong hayang I muhiman teman tang ma pa dambu jingna se awang na teman lengu ba yungwan ba kawang de minyong bupana hayang ni sibu ba ma kunyak pangjem mabu Jisu Krista bubu Christmas salam ngaulan pangyuha moilande China tamna hayang tani tawa teman pai ngau hubu ya apai hubu hado ngau muka Jisu Krista pulak chiang etesyembu hado ma ya phanyang tawa teman pai tamahanunang auba temana kadam yang handal ya bai kawang kada ilibu meleng hayang kawang pai jammo yanggi haboi auba kada anu ma ya bai hado anu kaya hai kawang hai kada niba mu daishin bu ma adam yanggi haga anu ma ya boy aneo kawang kada nyuha anu mu bu yendam lak jingna se iya ni se daidam yong mai bu hado tembu temana nginang hayang hado daidam tembu iya yong mamadam jago men ngoyak se hado kia yici hayang boy yong mai judai te yang iya etu shem yang Japhe maja se iya daidam yong mai dem yang hayang saudan ngaulan amai pha ang yang iya hado daidam dang ma gembu teman nginang hayang kawang iha Jisu Krista hado kadong nyude solak jingna se tembu daidam lana lam iya yoyoy lam etu shembu hado ki ngo yang gi anio hibalan kaye ngaubu alam yoyoy ma hayang hibak yoyoy ma ngaubu ma ngonang hayang boy tani hadaulan yo mu taw adamja haduki teman phai tamhanunang jama mesaya sekoja kaya bulak kadam yang han apong lem aleng pan manga mesaya sekoja kaya bulak hadau laide the first good news of salvation se nyingna hangjne hadau laima kada anuma ye yang phai ma kawanga kada nyuha anu mubu yendam lak jine Jisu Krista pulak jine se itte shembu awang ba yenyi lak ngaulan amaine ngoyanggi hayanga hadau laime tamane soko the lepwa kada nyuha hayanga ya lila offspring hadau the lepwa kawang aha Jisu Krista ajau nauya Amerika ya pulak hadau the lepune ngoyanggi hayanga hadau ma Bible ma taman phai ya aliye nang sang baidam halak hayang nanga I ya ongde jot tamlak hado da lepu anu ka dalan kaye Jisu Krista tangbem tak tuilak haboi hadawa hibak atanja jingna hai hibak sokno bo mong ma hai kasiye sangne tamlak haboi I ni se yang yibu kaye anu wanglam lambu phangmabu jen debu jingna se yandamlak hadawa yenyibu lamnyu salvation hado epatam lakte lepuna ngoyanggi hado laime temana akeng yu nange bua God shows his power in promising to bring something good out of the evil of our sin teman anu amyang lambu amai lamde ya ayilak chan butang ma kawang ba yoiwong hawatam yanggi kawang ba wonga hangisi sebun amyang kama kada anu ma ye yanggi yang bu hado kada anu de iya amyang bun tam yanggi hayanga iya yenyibu hado lamnyu kata yallak jina se hado yenyibu lamnyu hawo tambude ibu ngona ni sibu bama ide Emmanuel se melak Isaiah apongit aleng panmapali ide Emmanuel se melak kawang teman pai ngona hadawa hangi juwan me au iya hangi de ngau bushi sebu namyang ma temana pungau de Laiwande, auba Israel yang Juda se iman yoyoy angjingna tamata yang phaima Israel angba beka yoy jehinau Juda phai hoklak nanjingna se allow mi yin hu chat aram hado chatlan hayen namyang yanggi hayang hado gie Juda phai hoklak jingna se ongbu ngaulan cha yang Juda angba ahasio ka wangde monghom habu nanlaye Assyria angba declared Belshazzar de ide chamlak jingna se Jerusalem kumjing mubu hayang angnok mubu hon hai kum kong bu ya yang hengau ne sunyanggi ide chamlak nan jingna se iye kawang da monghom habu na lai ne iye Assyria angba de nyekyanggi ating ba Juda ka dalana kawang ba jing ka dalan hayang kawang iman phai jing jepu ya yanggi
haboi iman kawang de mong humbu yinang ba kawang mabu iman lan se ya nang wan de Isaiah hiba kaya kawang teman phai ngonang sibu hadau kawang ba yendambu henga kawang ba pautikbu hadau ngaulan phadamu teman nginang hayanga auba teman kawang teman phai ngonang se iya bai auba teman apa kawang jing duisau de lai wan de the role of God the Father is the life giver, the authority and the power protector. Ayan pabuba, wong paibuba, hayanga yandamba or pautikba sa tamana haduki. Apa ka wong jing, duisaw tamana haduki nginang. Ane, auba aha Jisu Krista jing duisaw dalayabay. Iya ka wong, haboy, anu katalan taman yalak jing nasa, I kata na miyanga. Ajoy ba na miyanga? Panna pabu pay I kanbu ayong hawyanga hadaw katok nyude I ayan panna pa pay bukaya kawang teman pay ngobu saki ngonang lem sebuba ma ajaw yaha jing duisaw de laywande the role of God the Holy Spirit hadaw de teman auba lay lakay kawang I katalande kakshu buhay ngauding ba lam nyu ma kem lak jing se yaha ajaw kaya teman de lam buina ane auba teman mong suye ngok lakay isi kema judai mong sanga ngok wande toloi mai dambu yang mong yongbu hadaw pa dambu kaya kawang teman pay ngok bu sagi ngonang daw kema kawang teman pay ngonang sibua apa kawang yang aha Jisu Krista hayang yaha ajaw iman lemma lengbu duisaw iman jing activities kaya kawang teman pay ngonang se sagi pa dambu nginang lem sebubama Messiah juda mengokbu Bethlehem Ephrata ma pulak Maika aponga aleng nyi ma temana hadaw ngina Ephrata a Bethlehem de menbu men alang ne ngoyanggi hayanga Ephrata ma nyoibu kadalana juda jat me nokpong yoma susuibu nokpong Jacob I halan yomabu akemba Benjamin jat lan nyoy ngoyanggi se temana pungau kaya temana hadaw gi singa yaknang daw na mengiye Jiu dilan angba hakibu jingha nong naw ma pulak se kadalan mikso ma lan se yelibu isikama tay yetaw bu nyoy jing jama Jisu Krista pulak se teman pai maika hiba kaya ejanggi aneo Ephrata sa menengok bu hibang ma taw menyoy bu kadalana jam lui se nu sakbu kawang yusung bu yapan mengok yanggi se pungau kaya inang haboy auba temana Ephrata mendel lepudal laylakay daw da lepwa wangangoybu sa teman ngi kalak hama daw ba nyujing ma jing nyoy bu kadalana kawang si sa ma jam loi se nu sak bu kadalan ising ma yuwang yungoybu yapan mangobu na meng ma hangna hadaw ba nyujing de wangoybu Ephrata sa menbu si se yamma Taiwan da teman daw wa hadaw jam loi yuwang yungoybu anu ka dong nyu hadaw anu ma tamlak jing na se Jisu Krista bu kaya wangoi bu ya apai demlak Jisu Krista bu kaya wangoi bu ya apai bu hadaw da lepu na ngoyanggi hadaw kaya kawanga dema angbu hadaw lilia saudan daidam na ngoyang bu yang se temana singa yaknang bali sibu bama Jesi Beijing mabu aphauja ne na ngailak Isaiah apong ban maja alengja hadaw ma demana singlak jingne Israel kadalana jam lui se kawang ba ning me yabu kawang ba wen ye jai bu jingna se imana cha cha ngo si bu hayang bu iman anu jingna se imana angjing ni ne damma dayang gi Northern Kingdom hanga Southern Kingdom se angjing ni ne damma dai bu bungau daman mulana singnang haka dayang phai mo imana cha cha phai jilak pe dai hok ke hayang dai dui dai lang bu haduk gi ngo yang gi ane iman ba masa ye je hayang bu alau chat lan phang ma imana iman anu jingna se yong sanga imana sausi hadoge ngo yangge hake hado Israel heyanga juda angjing mu ni kawang ning ma ya ba ke ma wen bu ma akumne BC 722 ma Northern Kingdom of Israel hadawa angba Salmanazar hibak ma Assyria lan kaya imana lan sa makka wen yanga pho da yanga yoyoy jingyu lan ma imana hadoge yana dam yangge hayanga pho dai bu ma yu ombu kadalan pay jingyu lak jingne ya yuyu jingyu mabu adamcha Persia mabu adamcha Babylon mabu say yuyu kadalan imana hadukiye ya apa yang
Samaria jing yu ma do ki a angadam yang ge haga Juda angjing David nok phonga penyu ya jing matanga akka wenbu ki e cha phai ma cha se imana lan se ma adam yang ge haboi tauba akka wenyang phai ya jing ma aphau cha ne na ngai bu ki e hadau David nok phong mu bu Jisu Krista pulak hayang hadawa penyu alang hangiba akka wenya bai tauba phai nu hoi wong senang se molak tau da lepwa Jisua saidang ma nokbu wong senang bu ba ang ba ada ba kawanga angan phai wang lam lam lak chiang Isaiah hiba kaye ngau yang ge haga Jihudi ka dalana kawang ba ning mi ya ba iman anuma yayanga hibak lau lenga haduk ye iman sangbu ya phan mongo yang ge hayang boy kawanga ni sebu ba iye iman yenyi yang phai ma iman de kawanga pha dam bu hada wonga lend bu hibak ma ngobu hada wong phai wong siyong bu ba hayanga samai bu ba hayanga sena selang bu ba hada kawang angjing pha dam yang ge auba tamana kadam yang han apong pan minit hayanga aleng nit ma tamana lai ya bai hada ma kawanga Abraham phai hangi jeng je pusi se lai wan de dawa nang jing ne hayanga nang phai ma bu nang hu nang halan jing ne kawang na ngolak hayanga nang hai nang hu nang halan phai chin de bu jing ne jeng je pu anglak God's eternal covenant with the Israelites. Tamana hadaw chiang nginang. Haga kawanga chan bukie kadam yang han mumu. Iye yui kadana se li yang pai chathai li na myang iye. Kawang jing daidama lende bu hibak saa hayanga nguiglak hibak seima kada nyu ha jing ne awang ma bu akam du ngoi se hang hiba daidam tum ya bai. Itta angbulan sei chape maja se kong gumbu ada da ngaye tam yang ge. Tani tamane Jisu Krista pulak jingne itte shembu hadaw saudan ngaulan kaya singa ya laka taman anu amyang lamabu amai lamde ya ayi lak jingne chan bu tang ma kawang pai yui wong hawa tambu chiang taman hadaw singa ya nang hayanga hadaw wonga echau ba khaksu bu ba hayanga achui ba ne myang bu anio ngauding ba lamnyu de weilak daidam na ngo yang ge kada nyu ha yuwang yungoi bu mabu kawang ba wangoi bu songde ya ayi bu hayanga Jisu Krista kaya ya abai bu wong hai angana alo ba kadong nyu wong hokko we bu chathai chat ba ma jing hai jing ba ma hokko we bu isima nyu lom ba ma hokko we bu ma daman kadong nyu wong naulak ba hada wong chiang ibu ni yichi yisikama chahai jade judai ma Dui sau me ngau me nuk nau lak hadaw chiang ibu ni yuji anio yoyo opu se oda mawi ye hadu kie yoy bong haulak pa chiang ibu ni yuji hayang boy kawang ba damanda pha dambu hadaw wong hadawa achui ba ne myang bu ka ye sai tang ma chindu bu jing ne nok bu ne myang lak lam nyu e pa tam yang gi dau khai tini tamane hadaw ngau lan ka ye tamanu yoyo ge sang bu yuwang yungoi bu hadaw sai tang ma kawang ba wangoi bu hanghi ba achau ba khakshu bu ngauding ba hai achui ba na myang bu ngoya be dau ba ya bu ka ye Christmas new lak jina se taman moi lande nan pheng adam nang hadaw kawang ngau ka ye taman moi lande moi man pha amen